Osinach, amazina ye nyakuri akaba Osinach Kalu Okoro Egbu, yavukiye muri leta ya Ebonyi muri Nigeria ku itariki 30 Werurwe 1972. Niwe mwana wa kabiri mu bakobwa barindwi mu muryango we. Uyu muhanzikazi yamenyekanye mu muziki wa gospel nk'umwanditsi w'indirimbo, umuramyi akaba n'umuyobozi w'icyamamare mu kuramya Imana. Amaze imyaka irenga 30 mu murimo w'Imana. Yashyingiranywe na Pastor Joseph Egbu muri Kamena 2014 muri Christ Embassy. Bafitanye umukobwa witwa Rhoda Amioli Mbilase wavutse mu Gushyingo 2019. Hamwe n'umugabo we bashinze Joseph and Sinach Foundation ikora ibikorwa byo gutanga ubuvuzi ku buntu mu baturage batishoboye, ndetse batangiza ibikorwa byo gusura inshuro nyinshi abaturage muri leta ya Abia muri Nigeria. Niwe muhanzikazi wa mbere muri Afrika wageze ku mwanya wa mbere mu banditsi b'indirimbo za Christianity Billboard Christian Songwriter mu cyiciro cy'ibyumviro by'icyumweru 12 gikurikiranye muri 2020. Indirimbo ye Waymaker yasohotse muri 2015, ikaba imwe mu ndirimbo zasomwe cyane ku isi, kandi ikaba imaze kuba iya kabiri mu mashusho ya Nigeria yerekanwa cyane kuri YouTube, imaze kurebwa inshuro zisaga miliyoni 100 mbere ya Werurwe 2019. Yatsindiye igihembo cya Song of the Year muri GMA Dove Awards 2020, akaba ari we mwongereza wa mbere w'umunyafrika wahawe icyo gihembo, kandi yegukanye BMI Song of the Year 2021. Muri 2021 kandi yahawe icyubahiro na Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2022 yinjiye muri Grammy Recording Academy nk'umunyamuryango ujyana amajwi muri Grammy Awards. Muri 2023 yabonye inshingano nka ambasaderi w'isi wa Commonwealth of Dominica. Yashyize hanze impapuro z'indirimbo zigera kuri 14, arizo zirimo Chapter 1 2007, I'm Blessed 2010, From Glory to Glory 2011, Shout It Loud, The Name of Jesus, Waymaker 2016, Greatest Lord 2021, Not Just a Story 2023, Victory Sounds 2024, ndetse n'izindi. Indirimbo zizwi cyane zirimo Waymaker, I Know Who I Am, Great Are You Lord, Rejoice, He Did It Again, Precious Jesus, The Name of Jesus, This Is My Season, Awesome God, For This I Stand Amazed, Simply Devoted na Jesus Is Alive. Yaramamaye mu bihugu birenga 50 birimo Nigeria, Uganda, Kenya, Afrika y'Epfo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, India n'ahandi. Mu Rwanda yaharirimbiye inshuro zitandukanye nko muri 2017, 2023 ndetse no muri 2024 ubwo yitabiriye igiterane All Women Together gitegurwa na Poso Mignone Kabera, ndetse akanategura igitaramo cy'ubwite cya Victorious Sounds i Abuja muri Nigeria. Indirimbo ze ziririmbwa mu matorero menshi ku isi kandi zimaze guhindurwa mu ndimi zirenga 50, harimo Waymaker, ubwo abantu benshi bakiriye icyizere mu ndirimbo ze zo mu bihe bya COVID-19. Afite ubutumwa bw'umwuka bw'ihumure. Waymaker bisobanura uca inzira, Miracle Worker bisobanura ukora ibitangaza, Promise Keeper bisobanura urinda isezerano, Light in the Darkness bisobanura umucyo mu mwijima, My God, Imana yanjye, That is who you are bisobanura uwo ni we uri we. Ni amagambo abantu benshi batekerezaho bakifatanya mu kuramya Imana.